Ua Taofi ane Minisita o Tupe le whaawawina o le faia o moliaga faasaga le aufaigaluega e to'afitu. A le whaalapo tuptonga o te ngā Tupe mo le lumana manuia o Samoa, le SNPF. Le ana latou faia le tusi faasea e faasaga le taʻitaʻifono, le susunga papali i pānoa tāvita moala. Ua mai al suʻesuʻega na faia le komiti faafoe le nupi fā e tuso le faasea le aufaigaluega. Ma o le suʻesuʻega na faia e tuso le tulafono le nupi fā. Na fase ese papali i mai lea suʻesuʻega ona o ia lo faasaga ia le faasea. Ai sa taʻitaʻi e le sui taʻitaʻifono. Le aliʻilo ia le o takosi latu. Ma sa awa i foʻi le sui le matagaluega o loo vaia faalapo tuputoga tumaotia le malo le MPE. O le faiʻuga o le suʻesuʻega. Ua whaamaonia i le lea i o se tuuaʻiga na faia le aufaigaluega e faasaga le taʻitaʻifono e whaamaonia. Ai na whaalia i le solia le aufaigaluega o whainga whaavae. I lo latou vā ma le komiti whaafoe. E tusa le whaasolonga i lalo le tulafono le nupi wha. Na whaawawe le tuina ato molianga le aufaigaluega e talia ni ai le komiti whaafoe. E li maso na tuina ato e tali mai le aufaigaluega. Pe taina Taofi le Minisita o Tupe le whaawawina o molianga. Se ia mai a le isi suʻesuʻega o loo faia le MPE i le nei lava mataupu. Ua whaase e se foʻi papali i mai lona taufinga o le taʻitaʻifono. Ai ave lava noa e whaatino i lea suʻesuʻega. I se whaasolonga o whaatalanoanga papali i ma le talamua. Le ana amata i le pōla se toʻanaʻi. O loo ia whaalia i o loo tonu mea umana ia whaia whaatasi e ma le komiti whaafoe. Ma ia whaalia foʻi nisi o whaale tonu i tutono le aufaigaluega le nupi wha. Le e fōlinga mai o tau pule whaatasi e whaatu mauwhainga na sauai. Ai le tusai mal tu la fono.